Kardong, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Aronre penke ponhor attract National Highway 39 ke parlo lakhai si pak langso angden kachingkoi. Thaikoni ni phaingora truck arni ada por phai pho apor malom bukajan police station ke parlo NH 39 bali pothar lapen hanjang langso ada lakhai si pak langso angden along Arunachal pen ke wan ahor aronre pen ka supply Dimapur anat ke ponbom ahut towar ebeng kachingkoi. Labangso truck bearing registration number AS01DC 7761 pusi pangthekpon anparta bukajan raikom saikhi atumpen nangke thandun atengki kithi ke jang abelang lapen arenga hukeso abelang puta berta ribdunlong labangso hor hithi along ador lake lak truck si lapen hor athak theso ke thapsi bangso atrak Dimapur anat tangno bom ahutsi kachingkoi tong sekot pen bukajan raikom saikhi atum berta longsi adim aklong anpali dunsi do anasai bukajan raikom saikhi atumsi chepari teng ponlu bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong news illegal process হয় তো এটা ক'ব পৰা নাই তুমি গাড়ীখন ক'ৰ পৰা আহিছে স্যাৰ এইখনটো AS01 আছে এটা ক'বতো নোৱাৰিব কেলে হেণ্ডিমেন আৰু ড্ৰাইভাৰ দুজনে পলাটো তাৰ এইখিনি যিমানখিনি ধৰিছে এইখিনি চব অৰুণাচলী ঘূৰা নহয় এইখিনিতো অৰুণাচলী ঘূৰা এজ পাৰ মই যোনটো চাইছোঁ তেওঁ অৰুণাচলী ঘূৰাই পাইছোঁ কিমানমান কাৰ্টুন হ'ব ইয়াৰ অলম'ষ্ট এৰাউণ্ড 300 মানটো হ'ব লাগে 300 সেইটো মানে গোটেই তাৰ এতিয়া মানে কমলা তলত আনিছে এতিয়াতো আমি সদায় ডিউটি কৰি আছোঁ আমাৰ নাকা চেকিঙৰ ডিউটি হয় পুলিচ আৰু এক্সাইজৰ একদম প্ৰপাৰলি হয় আমাৰ দুটা চিফৰ ডিউটি হয় ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি পুলিচৰ আৰু আমাৰ নাকাত সেই তথাপিও মানে এনেকৈ যদি আনিছে সেইটো মানে বৰ দিগদাৰী হয় ডিটেক্ট কৰিবলৈ যদি এনেকৈ যদি গৈছে কিন্তু আশা কৰোঁ এনেকৈ যাব পৰা নাই হ'ব পাৰে আজিলৈকে আমি কমলাটো গাড়ীটো এনেকৈ পাৰ হোৱা দেখা নাই কিন্তু এইখনে প্ৰথম আহিছিলে হ'ব পাৰে বা নহ'বও পাৰে বাৰু কিন্তু তথাপিও এইখন ইয়াত বাগৰিলে আৰু সেই ফলত আমি এতিয়া এই মালখিনি পাইলোঁ এটা সিজ কৰিলে এটা এই পুলিচে কৰিম বুলি কৈছে এই বস্তুখিনি বজাৰ মৰলটো কিমান মান হ'ব কিমানবোৰ স্যাৰ নাকা চেকিং পাৰ হৈ আহি ইয়াতে ইয়াত বাগৰিব পাৰিব এইটো এতিয়া নাকা চেকিংটো আমি আমাৰ এক্সাইজৰটো আমি নাকা চেকিংটো ডিমাপুৰ গেটতহে কৰোঁ এইফালৰ পৰাতো এতিয়া আপোনাৰ পুলিচৰ গেট আছিলে বাৰু আমি নকওঁ তেনেকৈ কিন্তু চবেতো ডিউটিটো কৰিয়ে আছে তাৰ মাজতে যদি ওলাই গৈছে তো সেইটো এতিয়া কমলা আনিছে কমলাটো আমি কেতিয়াও ডাউট কৰিব নোৱাৰি যে বেলেগ বস্তু আনিছে লুকাই পিনে তাৰ পৰা সন্দেহ আছে নেকি নাই এনেকুৱাতো একো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে একো সন্দেহটো আমি ক'ব নোৱাৰি এতিয়া বজাৰ মূল্য কিমান মান হ'ব বাৰু এইখিনি এতিয়া ইয়াত ভেৰিজ হৈ গ'ল এতিয়া বেলেগ আছে বেলেগ কাৰ্টুন আপুনি এনেই এভাৰেজলি আপুনি ধৰকচোন 2400 বা 2200 ইনটু 300 যদি কেছ কৰোঁ অলমষ্ট এৰাউণ্ড 7-8 লাখৰ টকাৰ বস্তু হ'ব থেংক ইউ Serkungri pipu Karbi alamkan arjan ke langlong je aphan trailer pipon tanglo. Pirthia long elam iki kapachet hangje aphan ke lamkan arjan kapinchong penta isilo. Son sinili film production pentame Karbi alam kapachan je aphan Serkungri pipu Karbi lamkan arjan bonda ponsi ke langlong je aphan trailer sitame pipon pensi pachet hang pon tanglo. Full movie mate a video ke langlong pemeji aphan ke non nang ke leji mati jong achiklo ki jutsi malomsi langpot long ipu bangso lamkan arjan producer lake Mr. Tung e lai kamar hendo lapen co-producer lake Nilip MSc Pobitro rong pi hendo lapen story camera director lake Moses Thangcho hendo lapen script writer lake Philip Tisosi tok ponlo Nilip along ke thiki ding che parjan bang phua tum se tami cherap che to dunu Choki hola pen Philip Tiso, Karbi Anglong News. Serkungri la pen jang riso, la bangso atomo. Hako ahut, sining long lipir thekang duk ahut. Inuta jang riso, la pen serkungri pi, koson si, la so pir thelong. Nang kache tong long lok ma mate ko sonsi kache pachor long lok ma atumo arjuita oi tali dito pingi karpi ma Richo aoda dur lagu hem lo ma nang po penitum tina ching sung ong lo pai kung ri
Karbi Richoa rong kedam atowar longle kangrai. Nijang Karbi Anglong hamren rong sopiben kahilo kilometer troksi bagdoji rong hang rong bong rong ara kedam atowar menukur arleng ke bat along longle towar kangrai. Karbi Anglong angkang along man kedo Karbi Richo pin pomar sarhu sarhang atum kedam atowar phere meme langkili athai mate dren kethir klong kavidet ajok arve kejang ahir kang tangrak ajok towar kache helat aphan kisum. Nontong sekot pen selam dun phitlo te mesenji athela bangso atowar badong umrasi anparta khandu lila pen pregjam arong sitame labangso atowar si kache helat ilo. Phuloni High Secondary School along usuka song pen free coaching mate ake joy pen coaching ke than ponji aphan kachi sikpon. Phuloni High Secondary School along non kevangji phaikuni ni phaing kora sirkep urmiar ni pen usuka Phuloni Regional Committee jersong tok bi atum pen chepater pi ponsi free coaching mate ake joy pen ingde kep ke charlie bom au somar atum aphan loke than ponji aphan pura pini Phuloni High Secondary School along lo than bang atum pen kaching vai pedodam. Labangso kaching vai ke padodam along usuka Central Committee pen G2 Hajorika lapen bibison teron atum sitame chetong donsi phaikuni ni phaing kora sir cap urmi arni pen ke ake joy coaching thanpon popusi pherang ke athengno bibison teron pen nang pachini don Lapuson free coaching Phuloni High Secondary School along ke than ponji apu thak ke isi mesen alam lopusi than bang atum pen sitame usuka song atuma phan kachoro pajerpon labangso free coaching along subject pho an thanpon popusi pherang ke athengno ningjepon Phuloni pen oru ningti kathar Karbi Anglong News. Oru tame nil tuma song hin pen pregjam asai gedeng pot padopon lo lason thaksi pini Phuloni along tame usuka Phuloni Regional Committee to member TP ponsi Phuloni High Secondary School along kewangji 2023 HSLC a candidate rumphan akejoy pen loke than mate free coaching pini pangcheng ponlo sining thelo bangso free coaching mate la bangso akejoy pen loke than pen la bangso hawara arab tun tame bangso hawara long lo charlie bomri so ejang tun tame la bangso awar sai chuan mesalang tun tame kewangji la bangso HSLC 2023 aning kan bang mesanang theklong pon po la pen nil tum thin chuniring tung de la bangso awar sai ka dog wet la te bok te rai la bangso riso yang tun la bangso awar sai nang chuan dino athe penana riso yang tum ke rong ru atokon long ke do tum mangalang tum ke akhir kadure pen jogala tum ke tuition genji la bangso awar sai lang tum long kadure thepik lasi prabjin pen la bangso awar sai nang chuan pu bini tum ning thelo la pen chuning riglo tela kon tarik pen si nang nili tum ke bangji mane monday pen se chengi po si la kadu ko betame ni tum pen putho chuning ri thulo ya kadu ko ari so jang jesemet pe bang ke bang deng charlie bom la sori so jang tum bang bangso awar sai bang chuan masi chuning ri thuiglo te nang tum ni kon phan si la so pre coaching mang pon la bang ke Monday pen chengi pugadi mo la February chek lan tamil bang so free coaching bang padoponi po PHA Department atum pen lang ke mesen ki pipede da jok rong arat la pen kulat ke do atum kisung ke phonang West Karbi Anglong District Headquarter Hamren Hithi Barim Council adung arai ke do atum non puta lang ke mesen long dun de lang lasi PHA Department atum aphan ke mesen lang ki PG aphan rat atum thor pak pen kachoning ri pedopon lang kacho hang chiklo ejon sosilo lang pisitami mentu ne pen nang pichot anta lang kache hothektik aketer alangsi nang piji lason ke koson lo lason alang le kijun mepo lapuson alang kijun lo pulotang te keso kiun esi ke long thuji lasi kemesen alang kijun me alang nang pinangji pusi hadak arong aratatum pen choning ri pedopon hamren pen borson tiso Karbi Anglong News mankela lang sarpi martum pulote lake han ana chutun ponon bipar bijon pustame nilitum dak non hamrena long dak konsela thengno long stame kedotum am stame lang ka ve kisu ako bhera dak pum dak mom tum anta la hai lang besiki jo nilitum ke dak ke ring tawe yat tawe facility tawe la solang siki jun po la PSI sort ma ke lang ki pike anisina pipo anisina pipe ako na pichit po irui pani phong kala so la che ho sit phana ki pipi ni tum ke la ke bi chai nong junje bol an ke chai nong dum siki juni munit tum ke junje la ki aw pe ta ni li tum su pipi la so ki sung nang li tum non ke chucha ni li tum e cheklo yana so selo la ke dam tang ban la sona problem do lang che ho sina pirong rong PSI so ke ani kanar jona son lang che ho sina pipi la pe ni tum dak bi par choklem tam da council long silang pinang ana sa pimarto me council long silang sokam da la sona ki sung ki duke kalang lu council thengno lu lang wang vedet bun cheklo yon ko anben no cheklo yon ta ka ta problem la sona lang sina pipi non lang long ver mala lang ka che